Nang mungkin lah itu puli naman ako epeng nilai si Manalui. Baga do perkerja nilai sa lilingon di katuro. Bingung ba? Sedangkan nasa banang tawari kami ni sani na repartok ko eh. Wala lay manawari na po, sarusala sa manawari. Di bingung ba? Bah, mayroong di CCTV apa ini? Cek maju bah. Songono do parngolu aki dinala wa marjalan turada utinggal do damang dai nangi di tanoh hatu aki ulah do sude tulus Tuhani. Oh Tuhan, tangi onman sudah panggil doaki. Karena dinilai si manunod do. Leman lu. Leman lu. Ay, le. So July jo. July sih. Ay lain do ape makarjo les to puli ape. Iba masuk lain are ipeng tunai nilai itu tas ne. Ayah haro maksud nilai bin nilai songoni. Sonod dile. Una pala lu sila be. Putile ko pendot toke merong amu makatai. Tai suci mo jo motor mo na jo. Ako torit ko bereng. Oh, itu dia mo. So nagalilay. Dangaw lay naman ako eh. Kaya malay nga bo to bi sina maray peng ilay. Islam ilay jo. Oras lang naga. Ay. Oleh. Bah. Asa mo nomor telepon lah. Ido balay. Tarik ke karyawan oleh. Bah. Son dia ro kada hotel le. Mau podul lah macam. Oh itu. Bah. Son dia ro lah. Nambah masalah son na tiba-tiba nomor telepon. Oh dulay. Masalah nilai stop puli do ngau. Cek di CCTV. Ilay si Manalo na makarjo ilay. Nang nalay happy naman ako. Iya be. Masa mau pilih ko. Ang gusto pilih lang yakin na percaya daw ti mana. Ang nga terbuat abis dete. Tong kay malay mo suju lagi. Wala lang medyo. Ito pool. Ay Manalo. Sadya mo jo. Haro po si. Ay, le. Sadya mo. Pala halay ko. Podulang mo si sino podulang mo. Oo. Ano le? Kasama dia lang. Ba, so nilai mana lu? Bola juga ko nilai les to puli. Barat na sa karejo lo hamu, di kantor do hamu rap. Rap murung do hamu. Basa boleh ko so ni. Ayah ada masalah na lai. Medale. Ang lumurak mo may ngelayon. Dung masuk malayo tu kantor. Uju yaro pentolan di kantoron. Dung masuk lagi gabe igeser main posisiku. Abe perhatian ni pengawasi bet terna orang main tua leh. Oh iya, nomor aku nih yang ulang masih pas ni. Jadi mulu sana, saya masih jalan sama kamu. Nong betul nong besono nate. Tinggal mau minta turun. Ayo baratnya ada sanon tuh hida. Masih ngulung-ngulung. Yang mau dibaga kat turun. Ayo mau biar untuk
Lebanon, dia bang Lebanon. Dengan mabek kamu. Ade, masyalangan majamu jo. Ang polo magsilangan le. Sadok nang lumurak mo mereng lai. Ijam dulay ba? Tiga dulay mabes songoni to aw. Dak kusang kalay pabenan nila songoni to aw. Tapi sila molay dak hewan nasala tulay. Ipijam jole. Hebeng mi pay magajian nimu. Ulian dole. Anak polo dok lai sonya pala nasukulat no yang nilai ih. Idi ro salak tule. Lai pemuse atas sona sit lai kat turun wama sa sona wa pengawasi mereng lai. Napo lat terbal lai sona ni. Aw dang adong niat tu jahat lek kuda. Sit mangulo kilo lai mereng. Gua masa tinggal di kantoron. Aw na jujur di jol mana le. Alenak pesongoni le. Aw rela do mudur le sa kantoron. Asal ma dinggap kamu di son. Aw dang adong daw acik ni ro adang. Balai Nak pe balai songoni pa le. Kita do mapol lai. Dinggam mele Aw di keluar lai. rela daw mudur siya non. Dak pula masalah dia le. Buang mangasa dinggan. Aw nga biasa aw hidup di jalanan le. Munang naahapi hula le. Sanggup daw le. Kalau lai una polo bagi cak kamu ya tamu lai. Ba terserah lah do ang ngola mudur na mau le. Ba, so nilai mana lu? Kadang terima lai mak ni tupuling sudah minta ma. Tang bosong ni. Pokokna suot iko mardami hamu. Dingga kamu ikat turun. Unang anong binbigi sa sinagan nong say horana sa si pahapamu. Di hamu na dua dingga do hamu ang laporan ni la sinaga tuwa sa delingon. Dang adong dia. Saru baru hamu. Dang adong beda-beda. Ang naberong na lama saru baru hamu. Ate, panggil aku. Sugot nang bihubigi. Tang masih waktu kamu. Muluboy pangiduan. Rap karejo. Marsi dukung kamu na dua. Ate, ini panggil aku dah. Jadi soalnya mah lain naga ate. Boleh. Tulay mo pasahat talaga na dua. At tulay mo didinggan natin. Mama sa dinggan kalau kada Tadi na bulay, bau rap yang penting ka kalau eh. Oh, kalay. Dia orang leleng lay ay ang lublaw tong nasing sa ilang eh. Kaya pa naking, juro sadya mo naman naking maka nagawis lang pwede ka. Ang masinara. Masaragad dyan mo naking ya, walela buru-buru. Bah juro gati mo tudya mo naking. Ate, ini malay dah. Okay lah. Ah. Di semua ni mate. Oh le. Tinggal maham dah. Jalan maju. Ate. Oke. Mulai bisa lah ya. Boleh. Pinjam jo handphone nila iba. Boleh. Telepon jauh tu mak. Masih ulian apa? Boleh. Boleh. Yang mana? Mana lupa yang mau tahu nomornya. Tetangga di buta ala itu. Halo. Halo. Oh. Beres si Cesar don. Ido. Tulang don. Tulang si Tom sa Jakarta. Lejo topong bere. May makatay tulang topong nga masih hol tulang. Oh lo. Okay, mada bere da. Okay. Sungod dia manang kabar niya na ko si taong tumon nga ke. Sungod liling na mga rapi kabar na parang araw. Ono bulan man ni kabar na pisunarok terbege. Yaman ko kabar niya sa do umak na tibisi. Ya do nang iba na titulisan no ay.
Sehat mamang deh. Bung, lo telepon siang tulang si Tom Tom. Angkat mak. Hah? Telepon ni Sam, tulang si Tom Tom. Oh itu tuh. Halo mak. Gu jo makon. So busi holu mabigay suara mi ba? Sehat dah mang. Sehat tuh mas sehat. Ih, nggak ada satu kosong telepon, dosa telepon. Datya masuk. Namanya donang kabar anak serto mesin narak ko sa tikyo. Sa telepon. Sampai na kabar muda ngaruh kabar muro to aw. Man kabar to mak menang sehat dan menang daw. Nama aku do hempok ko ma di terminal di Persatu tuh Jakarta. Kan memang dah soni makai memang dah. Sepataban tu kabar mu. Unang lililing kabar mu dah. Oh lo mau lo. Mulo nga marhe pengawan nono ma. Turmula do ma. Ama si wala to ma. Oh lo mau lo. Manang ko nga hatag sumud ka karejung si pokok na karejung ka makarejung. Manang sabiya pigajung sa bermaho. Pokok na pengalaman paling utama berjuho karejung. Manang sisi na karejung. Pokok na urus may badal mo kumang ado jaga kesehatan muda mangga. Ini ada. Kena mangga soni makai mangga. Sepataban tu kabar mu. Unang lililing kabar mu dah. Oh lama ulo. Gua ada kabar tulang ini di Jakarta pun. Sehat Sehat dok. din na tulangmu sehat. Sehat din na tulangmu. Molo ngamulak sian di Jakarta. Suruh matur baju kuda. Ah, udah kok te. Udah kok punya tulang mun sa tur baju mo nga mula tulang mo dah. Oke. Ah, dah. Oras laiku. Bah, oras. Bah, ni kantor siya dah kaingaw. Ah, ido. Bah. Coba duduk lah. Oh lo le. Apalah, ini songon naro lah malam-malam. Dang ya le na nang maram mem do. Oh iya dok. Alay adong sautik nang do honok putulay. Apalah, ini lah. Ima tersingok ni kejadian sinatwari sada. Oh. Ala na songono lay. Neng adong manyan rohaku lay mar 33. Dang na solo mo rohaku kerejo di tempat nilai. Alay kan niat tu ikon seneng pengen do adong peningkatan dia neng marusaha sendiri lay nomor 33 maju nian maksud tu lay neng keluar majau sian kantor asa unang adong dihami kesalahpahaman di antara karyawan di sile au pe lomodo pinyan roh aku le senang doau neng adong pertimbangan dia marusaha sendiri le kebetulan adong do tabung aku saotik Bah, setor keluar lah. Nggak jelas bu Cina sunan lain membuat. Bah, tidak roh aku yang isi maju lain. Alai nang pisau moning. Sudah bulan kini nomor 33. Tersungguh dia nomor 33 oleh neng usaha baru nilai. 33 sungguh dia oleh masuk nilai. neng mandiri mana maksud tu le mer 33 mana akhir-akhir boy mungkin untuk sementara songona bagak do bereng di lingkungan non neng mer 33 ikan asin Oh, kena oh sih. do alana kebetulan adong do tabung aku saotik Bagak dunia nih. Terlalu bisa gulang gulang kita di zon. Kalau ini lomor rohana, apalagi dari Medan nih harus deh. Ada yang pesong nih, tak beha orang bulan nilai. Bau terbaik be, mang pula
suka-suka lain madokot wow. Tapi orang muda nilai dangi. Arang pola ledang pola mangarepot yaw. Nah, langsung nilai. Aiba sangat aku na berjolo. Niat tuh nih bantu lain loh. Wah masa sukses lain. Berubah kehidupan orang tua masa umur berjolo lain kita suruh. Aku lah bahaya nih. Sama. Langsung nih. Mereka muda nilai deh. Tapi ai dan lagi sukses. Oh, lo pewat dah. Jadi lain oma udah nilai deh. Jadi lain mah aku tuh jauh dari sini. Nak kosong main, tak orang main ngani. Cuma tuh buka lain dah. Nah, di Google IT ada mana? Lain mana? Jule. Nabuju malay tu awle habis sumtad dalay pangarap kono sumtad dalay. Baru minum kumabalo sumtulay. Oh, mana ya? Satu mana yang baru sini? Muna si Manalek. Mudah. Bangsa lain dengan terowongan. Mudah-mudahan manon usaha kon dan tumaju nalay pokokna ibu do ko lak pingon lay dah. Senang. Ate lay. Ate lay ko. Jadi pasu-pasu tu ama akan di dalam nalay. Berat usaha nilai dah berkembang. Nah, semangat malai. Tak semangat tau lay. Mudah-mudahan ma anom terberi dalai di hutan sukses di tanah perjalanan om. Intina naku kecewa holani do. Oke, Ya ate lay ko lah. sama-sama. Mulia hati mah Tuhan. Mulai sadarion buka merjualan ikan asin. Sayang dia emak lam tu lancar na 3 kon. Laris manis. Asa tercapai sudah akka cita-cita. Kasih roham Tuhan. Laris manis. Luar biasa memang 3 kon. Kasih roham Tuhan. Beli apa bu? Ikan asin lah, masak di baju. Yang ini kira-kira berapa? Oh itu. 10.000, Pak. Oh 10.000. Coba ambil bu. Apa lagi bu? Sama ibu bikin 5.000, Pak. Apa ini? Ikan asin yang itu Ini berapa tadi bu? 5.000. Oh Bang. 5.000 bu. Nah. Anak kita kamu? Oh iya itu anak kita rapiamu. Oh, leto. Yang bikin tetanggan. Tetangganannya, narong anak kita baru ke sini do. Oh iya. Keluarga kita perlu ramu deh. Iya itu kamu. Oh, Kalau iya. itu buruh hal itu. Buru-buru baru hamba. Oh iya do. Kita nih diam itu. Oh si sidik kuat deh itu wah. Oh, nih gue makin ada bentuk. Ini gomak. Nah, lo. Ada mesti itu. Hitung itu Mas Yudi. Ngabe? Oh ya teman saya itu. Boleh. Naruh di sini. Enggak. 16 20 gawe itu dulu 5 mak sudah. Oh. Yang mana itu ikan asinnya? Oh inilah itu, ini berapa ini tuh? Ada yang bau-bau, yang wangi-wangi ada. Yang wangi lah itu. Ada yang wangi sebentar. Iya. Nah, inilah.
boleh. Apa? Sony mah le. Adok sesawat le panomori. Rame nya. Rame mak. Ibu to lah, ngasal minggu buka kan. Puji Tuhan mah le. Juga ada. Nah, nama ngarit pisau. Ngomong-ngomong apa kabar nih lai si Manalwi Isa di kantor? Jadi males, nakil sebenarnya. Itu gear di mana? Nolo. Male, baby di mana? Ano raro do peno nih. Menyesal di mana? Ido. Ore mang gua udah le ngahu maaf pun itu so dia pe pampenan di mana ngahu maaf pun le. Yang itu mana? Yang kalur di mana? Ido. Anak poren na bosi. Yang penting namanya salho ini na bosi. Jadi sampai mana kerja sih? Iya teh. Mau pesanan udah? Adong le dia sama le ke ahawar pesanannya kalak di tahun. Baru nyan le lakar do kategi ani. Belajar dulu agak-agak do. Penaan ya hasilnya. Iya teh, begitu mau nikah nasi noni baga-baga le baru roh baru belajar. Ah, iyo pas kebetulan nakin ale boto bosi aku sun. Halo. Sekali maju tuhor kan asin lain na. Oh iya teh. Sama maju sekilo hai. Iya, pete menjual dah sau suruh jo. Sana dulu lewat. Oh le, mana madasor le. Iyo di. Sakilo nak sing le. Namanya sekilo. Esket kurun. Oh iya dong. Kau buat pilih dah. Sakilo. No, Nah, nama kan sampai sekilo. sampai sekilo. Oh. Dulu ni dah. Oke le. Sampai nak sekilo. Oh, lo. Ile. Mana le? Ah boleh. Bisa dia. Nak pola lai boleh mak. Eh, nak pola au. Ayat Nak ini pola bosi menjala do. peng nasong nak pola lai dok matu bosi. Yan lai sitok pulin na lai mak. Nak pola lai boleh mak. Ayat ini bosi do. Dok matu bosi nang pola. Di beta bu. Arang pola lai boleh Eh, mak. tahu le. Oh lo lai. Tong mau sini mana tu le? Oh, Bulat majawat eh. oh boleh kerja lai. Okey. Bulat le dah. Okey. Mana tu mak? Oh lo lai mulai hati. Kirim salam tu bosi te lai dah. Okey le. Okey. Mulia terima Tuhan. Pasuk-pasuk Tuhan doa ke 33 kon. Hampir mau 4 bulan nomor 33 on. Ngamulai adongnya nutung na. Ngamula modal. Rencana nu borngin. Kuku paula jutu toke. Modali. Asa boy banyan berdikarya. Memang ngadi pasu-pasu Tuhan akka usaha termasuk mana berjualan ikan asin mulu yang nuburngin kutaruhon nama model litokyon asa unang adong akka biban anay ko na dong du piningkatan yala dong dum si rencanaku neng kuliah sa sukses ay do lang dulu sampai resipi do. Oh, ido. Adong do HP kejar paket C. Ah, dulu nama jo informasi. Sa boyaw membuat kuliah. Kuliah malam. Asini rohani Tuhani dipatudok ke dalam nadinggan sa lancar sudinian. Airang kisong-song notong iba na mangulon. Asa bangga na tuwe-tuwe mameringi iba di huta. Asir na rohani itu. Sasudera pangidoi dipatulus Tuhani. Bang, aku udah libur nih 1 bulan.
Aku mau ke rumah Bang Salum ya, yang di Cikarang. Oh, tak mata biku deh. Iya, Kadang Bang. gue wantar ru. Gak apa-apa, Bang. Lagi lawi dong. Ntar aku naik angkot aja. Full. Udah ya, Bang. Aku siap-siap dulu ya. Mau ngambil tas dulu. Bang, pergi dulu ya. Tapi bagi ongkos dong, Bang. Ini mah kurang, Bang. Ah, tu abang mau jaluk, pokir abang no. Kurang gue pengen tu sih mau jaluk. Ya udah deh, Bang. Hati-hati deh. Iya, Bang. Jadi nggak buka kuliah mudik, so natumbek koro tu jauh. Biasanya sih harus tuh so. Lancar sih, Bang. Ini juga gara-gara libur sih, makanya bisa datang ke sini. Selama ini kan sibuk kuliah, Bang. Oh itu. Tahu tuh. Dari Cijalung lahir mah belum pernah ke sini ya. Ati Bang. Ati tidak? Si Shalom mana, Kak? Ngomong dong. Lagi nede pe ngobong sa ni ojeng pi kok udah anak kan nggak mau di jam sama. Iya sih, Kak. Tadi naik angkot. Makanya gini. Jadi tema istirahat masuk mandi masuk. Mandi masuk dia ya. Horas le. Horas. Itu kan kemarin pengamen yang bilang aku sombong. Kok ada di sini ya? Oh, masuk, Mas. Ada le-nya. Ada di kamar kali, Mas. Oh, Ya, silakan duduk, Mas. Ntar ya, Iya. aku panggilin dulu. iya. Bang, ada tamu, Bang. So naruh lah. Ino le. Bah, horas. Horas ya dunia le. Siap siap. Oh, Dia baru sate ikan asin ini lancar lo. acak le, puji Tuhan. Melatih mari Tuhan tangi. Mulai 3 bulan nunggu dak panuhor. Oh iya deh. Ino le. Nomor si jalan kamu nak kita dek dulu lah yo. Tunggu kuno lah si topul. Jalan jalan. Topul. Uli, Bang. Oh, uli. Ada kuno tung borong-borong saya botol lagi tak namar peribad doang. Tak namar itu. Ke kamar dulu ya, Bang. Oh kalau. Lanjut kalian dulu. So naruh lah. Namun ada rutin lah. Anaon le. Neng marmiam do biasa maka bawa kabar sukacita le. Oh iya doh. Heeh. Apa lah? Ini lah kalau suka cerita ini. So na senyum manusia senyum nilai. Ima usaha tekan nang sini le. Aduh untung nak ngemulak modal. Bah, itu ada. Alai neng pula kok kudu nyam modal nilai. Bah. Tulai Itu rotok me deh. Bah, puji Tuhan male. Nyom maleku. iya deh. Rotok bebolok bah. Dia ada ngelancar usaha mi bah. Ada nang pesong nih, mana tahu butuh suku modal busi. Jalan di sana udah. Ada. Boya tong le. Oh iya. Tarsingo na le. Ito nilai siuli dang na kuliah le. Itu lagi pilih lu nangi. Ide te nahyado tarbere ngao tiki mga medo le si mo nang hudul di halte. Subukin na may mana da ba? Bah, iya itu. Iya lagi pilih lu nangi Jakarta. Sepudah nih. Ide te. Iya sa do le ba. Kau pe rencana aku anong do naik kuliah le. Nih kuliah lah. Bah. Baru sado pe membuat kejar pakai C. Wah. Ada enggak nih? Hah? Ini ada le. Tanya kulai masa lulus le. Pos maram lah. Ada kuliah nak kuliah lah.
Ay biasanya lain mulu kuliah, uang pendaftaran nak beli do. Iya memang alay-alay. Jalan buse semester nape beli gado buse menurut ke buku, aka laptop aka dia, pernah ipolok nilayon, boleh usah tulai dah. Asal mana mau marah kuliah mi, ay marah. Kenapa lalay? Tahu. Ay utang dulu lay. Wah masa tercabis dari cita mi. Serius dulu lay. Oh, pos Oh, malah. Tuhan. Buah madu bunok kuat Dokter dukko na awele sungod dia. Toy. Wala ate malay kuda. Wala ate. Toy. Ditulong layaw. Lo. Wala lay rubo to keluarga ko dito. Do lay si Monang. Oh. Puji tu ama. Oh. Nalilalay sumunod bantu at tao. Si muda-muda ma ditabay tu anak ko sa paso mo. Dalay dah. Oh, lo lah. Bu. Pos marah. Iya mas. Mau beli ikan asin om? Oh ikan asin. Tumben masnya yang belanja. Ibunya kemana mas? Biasanya ibu yang belanja. Iya om. Iya. Istri saya ini lagi kurang enak badan biasa, lagi ngidam om. Oh iya. Mas beli apa nih? Om itu ada nggak om? Apa tuh? Ikan rebusan. Oh ini yang ikan ini, ikan asin ini. Iya om. Oh. Seonnya berapa om? Oh 6.000 mas. Oh iya. Seon aja? Iya om. Oh ya. Ini mas ya. Oh istrinya lagi ngisi ya. Iya om. Syukurlah. Sama itu om ada. Apa Ikan lagi? teri tawar ini berapa seonnya? Oh ini. Iya om. Udah mas. Udah itu aja om. Oh kita hitung ya. Iya om. Berapa semua om? Ini 16, 6.000 sama 6.000 jadi 28 mas. 28. Iya. Iya om. Iya. Makasih mas ya. Iya. Kasih om. Nah, semoga lancar dah. Maulia tema Tuhan. Sonariau nga semester pitu. Tokinay lau manusul skripsi nama. Abe efek pulau mabayar uang ujian dak cukup dope. Mudah-mudahan masa mingguan udah ngakapan hor tiga ikan asiki. Masa buy mabayar uang ujian. Si Roham Tuhan.
Puli? Ah, abang ini biasa aja. Oh iya. Tema ada tamu ada. Lama jauh. Itu Anu dia lah. terganggu kamu ah. Ada orang lain nama si ajarah di kuliah do arung mata kuliah dan bunyi. Ya tema Tuhan, skripsiku di ACC jala ngelulus sidang tapi seminggu naik wisuda nama kuro dunian halakoma amerengau wisuda gawe sarjana. Cara